Hello, a very good evening. Welcome to Manung Hutna. Manung Hutna da main puna butaram nokchege. Maroina 2025. Hazek koige lebak miyam na sa tawri base Manipur gi oiriba Irang sida 2025 lakpa matamda Irang sigi yasinaba amadi Manipur laiba political party singi marakta yasinaba moi amatta oina punjanba aduga Irang sigi damakta Manipur da masigi peace process initiate tawa amadi tongan policy puthokuna masidai lairiba kanglop ani sigi marakta reconciliation tawbagi masidai Manipur gi oiriba chief minister so phungdo kiba laigare aduna athu matamda miyam gi punchi je hari gi punchi da hanjalalakani haibagi wafam duni luribadi Manipur ki political party marakta hojik punjan bayada bagi wafam lairi aduga hojik lairiba maite amadi kuki ani sigi marakta lairiba community ani si punjan bang ngamgadawri bra hai wafam sini aduna masi punjan nabagi damakta maruina political dialogue matau tari security measures matau tari khoi ki cultural sensitivity masi khang matau tari tawdabu haiba mayam si 2025 lakpa matam jida hekta yagadawri bra last 20 months sahi ani mapung phagadaba adumba lana mukhak oigrabne hojik se aduna 20 months se karigumba amatana punjan ba yadraba matung jida hojik 2025 lakpa matam da punjan bangam godra haiba wafam se yamna chaw hangam oiri aduna 2025 da impact tv na laibak mayam pumba punamak akoi wish pizage so ngasi ki thamjariba topic se 2025 hope for reconciliation. Aduna hek lengsin privacy oza Dhanabir Laishram ni social scientist oza Dhanabir a very good evening taramuk chage and next to the Ningthoukhongjam Satyajit ni Chief Bureau UNI and last but not least Shanta Nahakpam General Secretary United Committee Manipur the Shanta taramuk chage so once again 2025 hope for reconciliation ay oza Dhanabir thangnare Then Maruina Wagi reconciliation, I will say, Maru Ba, Dum, but Tankang, Tawadabu. I say, opening the Tamzaba, Oibang, without Ibra have wafums in name, Madam the political party, may America, Zixayet, and you from lady, Kangopani, Unabia, the Hek Num, the Hatuk, away from the lady, Aduna, lady of films, the reconciliation say, so government key or policies, Kamina Ubia. Prem reconciliation is a conflict studies the Kwaidi Maru part of money. Magi assemble Manungi one toti forgive and forgiveness have. Haibidi Hana Tonagiba Mayamdu Nagnasi Aduga Kaunasi have Aduga Punda Labinabagi Potuni reconciliations. Of the reconciliations conflict studies the Magi part of ma conflict resolution you also. Don't lose it. Quick say conflict is a cry de like no kanda. Interest it tonga like a never. I got Prem Gapini, some man of a potama palmer, the Samin of Orzu, Lam Chapos, and Samina Rani. Nang Nama Palm in a palm to the Samin of Jupuloy, Samin of Jupuloy. Madam the Nangi interest ka, I interest ka manadaba. I do not different interest like with the gay by my interest to a certain reaction to Marapana. I in a palm of potu, nang palm the vanilla in Haikan reactor. Nangna have a photo in a palm the reactor. Aduna a palm by interest to exertion amana reactor. Aduna was years ago. Sorry. Sida Yang are say Adumaisum Lehengadra. Now the question is conflicts zoom spiral were Lehengadra. Other spiral will do Magi talk Nabagi Aquina method me Amgi Manunda reconciliation Z one of the best method of maneuver. Aduda Sigi method sit over the number one the Sagi Kaunaba, Naknaba, I see the Aigi pa hat kiba, Aigi cha hat kiba, the Tumna Badu Toma Itagi, but Kot Kiba Dumiamdo, I Kaunga Madra have a see, Heta Kauro have a see, Pala Lebanate, Maki and Motoko. Aduda Adugi Kaunaba, Adunakna Zik, Kamina, Kauner Katuno, Nakna Kaduna Kanda, Magi Smisum Leragadi. I pen den white and some smisum the future do question to read the novel. Margin at Tanamiam Gizu, Punamaki and a Katokanda, Hosiki line to the Laga di Pagadraga and a Kanbazida, Mikey Animak Adu Pamopagi Matang Changeba. Mikey Mana reconcile Tonba, Mikey Mana Mutonderba, Adayu Diamu light Louis Buko. So I the knee Quina reconciliation that the Dharmagi religious leaders in Jamsine, Malam Giwinako. Aduda CGC Akogi Manipur context sida Masi 2025 Hobogi Numini and Mazida
sahi ho boi jida bu asa tang ni dana yamna saji 2023 gi me gi de thoki badu 24 sang padu asa taw gi ko sahi duma dum chatkre lan di lepte 25 mu hore Manipur miyamna asa dum tawri ko tawbudi ada sigi kamai tawraga ke dogdage na haragadi masagi aina an bhaijabadu magi interest si tongan ba interest da interest ani si punjalaga akoina compromise line ama thirakpa matamda interest singji nang krai bo bo yongna compromise to bungamni nangi interest si krai bo yongna sacrifice to ngamni nangi interest si krai bo yongna sacrifice to nyarga magi meeting point ama laineba aduni akoina compromise line haise reconciliation da conflict studies da compromise line ji yam important area mane kudamoina kanglu amagi tongan bapa ma mayam lebi ko ade kanglu amana madu yade na thingbe ko yade na thingiba kanglu tuna noina adubo oizarade khoi yai gai ba amaju leineba ade somda moina sibokti pirage haire ade masi khoi yabar yadabra kai tawna kansida yai yade na khara yenaba khonaba de kitang hapsalakpa da somgi interest am think kai bo ragade amu yanadraga de adu spiral mu oigdoineba adumaina leigiba potnina conflict si resolve to matamda adudani mai process ama conflict intervention conflict management conflict transformation conflict resolution ne mai process ama laije prem ko ada hojiki reconcile to busida khoina ngasi babuda ina sum ujabdadi akoi lengak ko singchina both center and state ne magi alternative choose sama habidi compromise line ama porokya bagi moina karigumba ama alternative ama thibase masi hoji phawdi udriba adu phare adu tawdragana conflict si direct intervene torobra habidi sumaina karigumba ama piraga cc yanaro adu yanadragadi hadi yanadaba group to adu da magi coercive powers and government ke di coercive powers leidana adu intervention ji chumnagi wari utai saraga tawbuna tabada power with force obu ya badum tawraga nemda laga sakti du khangal laga lenga ga sini akoi sibok tawbungami aduna akoi na habisi noi yaw gain habagi pot ama la laga di phajana namda ba ngamaga di aduju langai weba adune khoina ngasi bobu conflict se intervene tawde haise adu intervene tor matungda asagi wari utai sar kanda compromise line du lainaba alternative mayama puthokna raga alternative even akoi thawdo ama thokpada ko say I the police officer never and miyam gi iho ma laktana eta miyam mub chawa mob chobam thwe khalajeba awda hojiki officer deal torba officer jinane mana tawge khamadu dolok tawroiba ma alternative source miyam sarong thamakane ahar ma si tawba adu ya masi phatraga si tawna mai manga sara puthorkane ba adu puthorga step by step matham dak torkane ba aduga khwai last ta mana yaraktragadi masi tawrogena thamba potu sinarkane yaraktragadi adumaina hekta amakhak thamaga tawdong nateba magi alternative choice mayam thamaga mathang yenga kadoneba yenga la yade yadragadi ngasagi last ki asidi tawdaba yadrega na khanba potu sinar kadoineba ngasi bawte da du ude aduna la iba 2025 sida border center and state corporate aina khanjabada masigi magi conflict resolution ki process sida kari no tawbiya bzi intervention na kamai tawni adi management kamai tawni si phajana khanbiyo phai khale okay zadan maroina koina work buji tha kun chida haji phawo peace initiation process se kya uruktaba aduna haji no na chehi no wala ga jo another ateno matam jidaga peace initiation process torga manipur gi irang si lotion bangam ni ga ji oda kari mot pibe sidadi sigi hojilai ba khoi gi leribo conflict sigi magi intention my intensity je adi conflict sigi magi manungi my character features ji phajana study torodi yamna lubdi nate in the sense that aina thamjaning di center na ngamba yaba yam yauriba aina state panjadabe maramdi state na direct hek hobudagi na ngasi bawbasida akhoi home department na sidi law and order problem ni aduna khoina deal tawni gaina magi leijariba state security force me am sina dana khotna ngasi baw tormagadi state ki potu zukhra high bi aiba adubu from the very beginning adum delhi na pura khoigi eta delhi ki home na direct khoigi
administration tawbudong tawraga lakpa pot nina center na lepaning adi lepa yai hai se kenoda tawribang myam jung do hold this militant myam jing se kuki militant myam jing se su de leba pot ni keno su is agreement na matawna dana khotna ade mai ground rules myam lai ni adu tholong na taw noi tawgadong ni na tholong thamjan bada atai ka su thudong nga leite dana ko adu mai magi national ki su magi national interest ko mayam na toina haina ba khoi gi internal keno security ki pota khudong saba logbra ka na thamna rei si kuira kan da khoina haiphet sum analysis taw kan da mayam gi speculation ji jo chumomoi haninga leite ba adu redi center gi interest ta masi kham da bo redi center gi interest to topi raga khamaga di lana dum loy haibe wani ta admai thamjage okay maru ina ai Shanta dong laksage Shanta ai koina yengwa ya basi hojik se Manipur da leiba tonga organization mayam khak leiri adon organization singi marak thawa punjan baje khara wana thoe kana gumba apun ba organization na rally ma sin gi bata ragadi another apun ba tongan ba organization mana tongan ba rally ma sin ba achau ba mi pham ma pham gi bata ragadi another next day na targa numit khani lerga achau ba mi pham ma muk sin ba aduna lairi ba praja me am sida khoi khara chamam na ba charang na ba khara ma khai su ure sai wai sida aduna lairi ba Manipur ki sangstan sing gi su hana pulap punjan magi mami su kya udaba sigi mathak jida Manipur ki lengak pairiba amadi opposition da lairiba political party sing su marak sida makhoi masem reconcile to wa phum ji kya leitaba aduna Manipur ki irang se laksen amona bada Manipur ki civil society organization sing se punsan ba mathok ta da bra hojik lairiba phibam sida Manipur ki political party lairiba either BJP oijano Congress oijano NPP oijano makhoi masem amata koi lambi yat pa mathok ta da bra haju phau kya adusu udaba kari wa phum thambe organization is the kanoni belief hai tare ko ideology da chapane ko organization samna da aya ro UCM ro ko magi tongan ba ideology masai ideology le jeni ko okay da mu ko ari masai ideology le jeni CCS ke masai ideology ko ko mi ideology mai le jeni ko da sai gi samna da for example JCLP masai ideology le jeni ko mai ideology da thajajaba mi ai tare ko samna da amu ko integrity da base to bani UCM integrity the base tawani ko ko mi su integrity base tawani tongan tongan lai jaw wani end point dia ma kha tane bo iduse sida sai khoi panthung mam di chama na ba tongan tongan ma journey me am khak se salak ba ai adu kaim na te ba sai ge amuko natraga UCM na khoi na smaina miyam na tongan na he yeng buje ai wa khana yam lan brain kal le mam di kaim kan da amuko gi wa kalon da amuko gi ideology de chachaba mi do masu integrity ne pam se adagi UCM gi integrity wa kalon chachaba do lambi du gi khuchat to manaram da di ai ko pandung mam de ama ga tane ba da hoji lai problem ni ko in tawge kan da organization hai ji ai no jai jai do ni certain kind of ideology aim and ambition ne same ne ba ada ground level da organization ji kana sem ge ba ai thanan chong tho ga organization ne lai ru ya roi ba santa ma thanan tho lai ya roi ba organization je ko santa ji sem ko da mi me am involve to re ba wari bu ko aduna sai gi either amuko oigera UCM oigera kokomi oigera CCSK oigera any organization fox oisin any oisin no ko magi makha da gi inkhale ba kangbu to moina makha dai puning da ta di matak da pun ba so ngam moi ba si yam chaw problem ne ba makha kangbu do na yare khoi pulur se na hire ga di adum pun ga ne ba ko ado khoi si di samna ba da Manipur lai ba organization jing ji di yam se na ba da te ni ko khoi gi se for example BJP gi youth wing ga Congress ki youth wing ga tawna ba adumaina makti amuko ga UCM ga kokomi ga di tawna de dana kenari se bo ko adana sai gi sida mayam na understand to bi ga di fox na hire ko so amana hire ko so matang matam matungina miyam gi support phajana dum phange for example amuko na ngarang rally am sele miyam hupna dum support to ko sida UCM na amuko rally do yawru no na ga so hire ba aduga akoi na sile su UCM na sile su amuko na UCM rally yawru no hire ba khoi matai da leina ga platform am da punna le pada wakhalon do na mana da tar su sai thabak thorom tok matam de akoi gi leiba mi jing duna miyam gi for da lepakpa firep tu da changsal ga yawru da ka su kai da leiba adu bo ji adu matung da amu gedang changsal yang da politically di ya de samna ga congress ki platform le panu pa duna BJP ki platform na sama le pa lawmina je di ya ro ba mam di ani ji gi khenari je krai da khenar ke na ha kan da political ideologies na mu leadership ta ngasai particular leader ama adu na traga ma gi party ki flag ta pura base to bane ba Manipur da lai ba CSO sing sidi Manipur ki context ta Manipur ki yai phana ba Manipur ki phana ba hona jaba ngata ne ba CSO amatna Manipur samna ba da hojik lai ba condition ji da
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟꯁꯦ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯃꯊꯧ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗꯤ ꯁꯅꯥꯁꯥꯕꯤꯗ ꯀꯩꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ BSFꯅꯒ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ BJPꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯀꯅꯥꯝꯇ CMꯗ ꯆꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯩꯔꯝꯕꯅꯦꯕ CMꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯦ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯖꯒꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯅꯗꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯥꯡꯅꯗꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯣꯅꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯆꯩꯕꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯀꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ BJPꯁꯦ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ BJP ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ CSOꯒꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯀꯨꯝꯊꯔꯒ CSO ꯑꯅꯤ ꯈꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯦ ꯎꯔꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ CSOꯗꯗꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯂꯩꯇꯦ CSOꯒꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ CSOꯒꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯨꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯍꯩꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯄꯟꯊꯨꯡꯐꯝ ꯌꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯀꯣꯅ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ CCSKꯅ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯣꯛꯁꯅ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ UCMꯅ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯥꯅ ꯉꯝꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ CSO ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯗꯨꯕꯨ ꯏꯜꯂꯒ ꯆꯠꯄꯅꯦꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯄꯋꯥꯔꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯅ ꯇꯧ ꯉꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯅ ꯇꯧ ꯉꯝꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯣꯡꯅ ꯂꯥꯎꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯦꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ BJPꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯗꯤꯐꯤꯖꯤꯠ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯗꯩꯕꯨ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯗꯩ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥ 3-4 ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯄꯦꯟꯁꯤꯟ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ 7-8% ꯍꯦꯟꯒꯠꯆꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯈꯨꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ CSOꯒꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯔꯤꯀꯣꯟꯁꯤꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯔꯤꯀꯣꯟꯁꯥꯏꯜ ꯇꯧꯖꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯟꯁꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ CSOꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ PPCMꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯩ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯥꯅꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯁꯥꯟꯇ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯆꯒꯦ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ CLPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯀꯌꯥꯗ BJPꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ BJP ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯇꯥꯕꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2025 ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯀꯣꯟꯁꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯁꯦꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯦꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯔꯤꯀꯣꯟꯁꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯁꯦꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯔꯤꯀꯣꯟꯁꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯡ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ BJPꯗ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯗ BJPꯅ ꯂꯧꯔꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯖꯒꯥꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯦꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯃꯆꯨꯗ ꯌꯦꯛꯑꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯃꯉꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯜꯍꯟꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ BJPꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯤꯡ ꯃꯆꯨꯅ ꯌꯦꯛꯄꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯥꯟꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯕꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯕꯨꯕꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ CPM ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ CPI ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯨꯅ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯄꯟꯂꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ BJP ꯈꯛꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯟꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ BJPꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯣꯏꯔꯥ ꯏꯗꯔ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯁꯨꯡꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯧꯅꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ they have learned from Meitei, they have learned from the valley CSOs how to pressurize, how to kamaina pressure tawni nupi ge kamai sizinani kamera pai me kamai puthokani aduga political pressure kamai tawni ngarangi video mate ama viral oiba BSF ka poinam du yengo whom are you taking the command from mena hangi dune mina I am not taking command from any SP any DG moi power laiba political power lairiba maning da ko laga wari sariba kamu do aduna moi ngarang che tholokpa yengo ko tuna within 24 hour MLA sing na masi handon da tadi 10 MLA duna handon mangam da tadi highway blockade tawni hai duneba 10 MLA duna handon mangam maktri do kai no party ki mandate lai to neba political parties ki te leader laiba leadership se si ki mandate lai neba si ki jaga se sana sabida no mai ka pase moi ki bunker sing do dismantle taw natraga central forces na occupy taw nebo adu lai ringam ni neba adu ni la okay मरुइना हजिक लाइव वफम से मणिपुर की रिकॉन्सिलेशन से पॉलिटिकल पार्टी मसेम तब यारक्तरबा अमदि कोई लाइव इरांग से मकोइना लोइसलक्तब तारबगदि इरांग से का हेन अमु एक्सटेंड तौरपगी फिबम दुनी अदुगा अनदर वे हम खक्ता कोई मणिपुर की प्रेशर प्रजा मयाम की प्रेशर दा इरांग से लोइरकनी हाबगी
Santagi Marik Jumbo from Mayam Cook Tambigre, so I Tamose is it like again. I don't know Tamose is it Maruina Irang say political party in a Lushangani have you Waham Sibidi, I'm doing a higher lacone. So at least political dialogue mo yaw dragadi reconciliation chi yaro have you home ready. I don't know Kanglup Anigi, Muishing Yaurga, political dialogue Tabuni has a Pradam expect or Misu. Ado Luri Vade, Ecogi, Maitegi Mike Edgar. Maitaina Maruina put Maitegi organizations in the Mamang the Tamguse. Haribo cookie lal hobona traga cookie terrorist na traga illegal immigrants ngak tani makoi se adu mapani sangjal ba adu ba koi India da Manipur gumba big pada land torok ba adu mo kanglup tuga ekoi makoi ga bhamina wari sana roi haibi wafam sume am khak lai gare adu bida gadi hajik reconciliation ki part si kamai ni yengwe Prem koi ajani ne yam present thambikra ko ngai gi mai dynamics ma'am to sijai na habetang Prem thamjabe ya ba se hojik tawdori se koi gi central na tawgadaba central government tawgadaba state government tawga ani si yengma tamda khoi wajana thambi ke dumaina ayambadi center na tawbani hena yami habisi thamjage center sida kanana tawduino hakana politician ju kanano power politics hoji power pai bi ris na tawgadaba sina yami habisi thamjage serak sida khoi gi ngasi ngarang khoi gi ngangna riba adegi ngarang ga ngasi ga gi newspaper gi editorial se pek thale hoji manipur gi analysis ta masi se hapet sum yengma tamda masi se abla new delhi best paper ngaktani na Delhi the lady politician mayam newspaper mayam na Manipur perspective Manipur kamain uge ni yeng matam da munna pa matam da moina chaiba natana kamain resolution tawni ha bese hoji power New Delhi da phami ba media ne aru politician da hoji power laktri ha bese thamjage ba kamain lakadage ha ba du aina hek thamja matam da han ham ba da akoi gi Manipur da tawkan sida territory ha ba concept territory pamba concept mi khara khara yaw ri akoi gi lam lo ne na masis da New Delhi ne yam clear cut message am piga da ne ba non-territorial resolution number tawni political loiba kaita tawroi aduga territorial resolution non-territorial hai masi ji hoji anoba resolution mayam yam siena reba masi kari gna tam territory hegi bot tawta mi chi khada basui loreba non-territorial ta lokone pido se kari no nan masi pukatu na kanda makoi do autonomy pi be yai kadai da no religion da magi luhong khongong bada mana moi masi cultural organization to matam aduba politics state na tawda ba police arigi sugumba lane sugumba da moina interview court masida moina passion ge haira badi maduri India gi law je thugai bani aduna non territorial resolution ama masi pini hana yam clear cut message am hek pi ma tabda makhoi gi hairiba mayam de mogi realization am la kan da moina lauri mayam se masagi madugi kaiba em do ne madugi goal post to ne ba madugi goal post hek lau thoki mata da si goal post le ramdre hani center ne hek lau thoki mata da tangkhai ma loini ha se thamjage ba masi kari gi no ha mata da Manipur go mena pi ga da ba na te moina hari mayam se pi basu yaroi People sungamoy, aduga sungtaw tawrid the what am sum lauraga irang sum sagali bakangu se machine non-territorial resolution ama tawni habama ani subda khoi na tamba tawba ya ba khoi gi handak khoi gi North Council meeting tawkhre atok mayam tawkhre ba masi da khoi na tawma tamda Manipur gi masina solak pa khoi na kamani resolve tawge na yeng ma se masi masing da yeng se masing da suppose khoi na mi haire mi 60,000 labors consider Prem lising amam pi mi am hoji phawda tha trampan tha kunji da lising manga pi re lising manga pi ba se aina haina piru no masi kari ki ham tam da lising manga ha se yam paisa na total da yam jame ba adugi mahutta madugi paisa du natab da khare yam chawba paisa ma masi kari ki ham tam da suppose akhoi sida taw se vocational studies hairo akhoi Manipur ta ko tam da karu tara pi raga mi lising manga gi kan lak to gumba madu na te ba masi kari ki ham tam da irang taruma tam da reliama da mi lak ama youth lak ama tholok ta di hoji government of India ne semak to initiative kai na kan da hoji notice ki paisa se hoji ki 10% sum sina da su adum non taxable pool da le hoji 90,000 crore mu yok chal e masi ki paisa si da gi achoba phanna ma masi kari gi na kan da akhoi hoji to kan da mi lising ama mi changwa adigi han akhoi chim ne thambi ki da mi yang khai ma du thak pi hoji akhoi human calculation je mi yang khai chama da to ba ya dre hoji mi lak ma sokpa mi lising tara lising kun gi initiative ta paisa kharayam chawbana ta di tawdaba ya de bi thamjage masigi initiative se center na logada bane aduna non taxable pool da 60,000 to 9 leiba paisa se masi sinaba matam da khar pharoidra habje thamjage example of the bijage ba suppose akoi se da 100 pm divine gi makha da hospital manga sadone Manipur mental hospital karur kun gi adu akoi no je hari sina ne akoi gi Manipur yorok matam da hospital am sabaje zero me ta handane
whereas suppose Tripura da Agatala da moi pi khre dental hospital 200 crore ne akhoi na hari sina akhoi Manipur da paisa piraga myam se 20 crore se ya paisa na te ba 200 crore 300 crore thousands of crores da paisa je pumping tau ga da paisa ru su lei aduga notice da paisa khwai de generate toriba politician da khwai paisa kana ri se legally illegally ani ma yor ko ha se legally illegally paisa je kadai ri la Manipur ne aduna Manipur as a source New Delhi na yamaru ne lawe aduna Manipur ge crisis je resolve tau ge ta di paisa je khare yamna pumping tau ma darkar oi ha je thabja ge ba aduga hojik masi cherak se da ngasi se akhoi anu ba hani home secretary obiramba bala hojik man anu ba governor la ya ma lakpada khoi gi mayam na Manipur gi kano mayam se na hayeng ma wasak lauraga Manipur da ahon ba ma anu ba resolution ma torpu oisanu hai ba si mai thamja ge ba cherak se da khoi na sum yeng ma thamda ngasi photo governor khangdi amna to ka Manipur se military perspective ta gi kadai da thom sige mi kadai pha sige kadai da hat sige habi gi perspective to nati ba koi no ji haisina bala na lenga ku matam da anobo governor says da governor gi power budi am lekti adu Manipur gi context di mas power am lek dori ba kai na ka da hojik hai Manipur gi lengsan bi ba chief minister se mi hap matam da mi phalo so hai bagi jiri bam da phalo tanur so hai bagi other people ngam da ba arigi unified command gi command chief ngam da ba aduna power se khoi gi thaina British matam da khoi gi mayam sum hajab Churachan Maharaj sum leiba power sum British na loi pai bi type to madu gi type to ama lei bani na hauki point to ne oda se de seng na khoi Manipur gi chief minister je aduma power people ngam da oi ro zala natra kana center de gi aduma power am kak sinarak da ba tawba yaroi pi ba yaroi ha gi adu gi wafam lei rom godra natra sai ba maram ne khoi Manipur gi chief minister yam phajana adum pangthokpam thokwa khoi departmental work sing amari khoi gi development work sing haji yam phajana adum tawbum thokpa jaga sing tawri ha ba dare tawra irang sing mari leina wafam lakum matam de power leitre natraga khoi power pi ngam dre adu mafam dur changjalaga operation to hanbagi adu gi order pi ngam de ka ha ba adai ro kirang kari wafam thok khoi gi poch ani suye ko prem amana power pi di ha bi ya pi ha bi ya ro ba adu bu akhoi ne yeng do si akhoi ne circumstantial event crime am thok matam da koi bi kari thoke ha batam do machine suppose akhoi yeng matam da DGP Manipur chief minister na khanbra chief secretary Manipur chief minister na khanbra machine ba reality se haji chief secretary ji ojik ama akhoi gi benito chi chakidore anu ba hum oi do se kana oi do no ha se na kai chief minister sina decision low do hojik pha se home minister lai that means hojik lai ba decision se or akhoi uber circumstances da New Delhi na loi decide to be tanjam lai reba masi gi cherak sida masida laina ama thole eba kariba decision je yam la pe khai akhoi praja ra su eba decision je masina kai na ka da decision je la pe khai akhoi yam la pe New Delhi se aduna low productivity akhoi hojik je eba chief minister se man puthoi ba kai no se productivity am name eba productivity am name di power se man low matab da center su hangdoi dina khudi makta center hangdom low productivity se atai dadi phai kadai de khwai sula ke kada security dadi thole security da thole have kai na tam security dadi hana lan tor ba se khoi no ma hai khanab da hai baduni brigade che che na ha ma thajali se haidi am to da hangdana ba Manipur gi situation sigi matang dadi hoji hoji le ba Assam Rifle gi DG core commander gi lieutenant general ma'am se kari ba New Delhi na thawai yarum tadi Imphal le phaman ne masi kari na ka da decision Manipur India gi kano da security gi kano da kana decision loge ha ka da core commander Assam Rifle gi DG ari CRPF gi DG no khoi Imphal chala phamu soina torkani masi karai tawi Jammu Kashmir da tawe kai na ka da pau se moi gi isam chamna suppose kai gumam na nongai ka pa khangdi ama khangde moi hierarchy gi matungina moi chief minister da moi masagi moi DG da hangne ba maduna Manipur gi lawak matam da masi gi Manipur da phaman da isam chamna haraba da second world war da lieutenant general ani slim scottish na jik leiba Kalngada le sine adi lieutenant general tharaga defend to holiday aduna pham chawba le kai decision to be aduna New Delhi na hanjuk lori percentage se ya nam bada crisis ki management ama paisa pumping to ba ma marak se ja khoina yeng ba ya ba crisis management yeng ma ta hana classes have ya 2023 da mi sorok bagi ai jina soning bagi tamo dai na tamo bai khana bu classes have ya adu 2024 dagi di classes have ya dre Maduda tawri dudi crime ngakta chinge crime sina kai na kanda mi sina aina hat ke na suppose hojik nahan December 10 de kapa is crime ne hane ga sounding dang hak to bodudi akhoi ani to khitang pardon to bu habi ya ba resolution da madu gi da soi ba kangu yam da akhoi rai amnesty people ya ba adubu kram ba ya de jiri da moi taruk mangri ba
adagi linthoingam bi phari ba himajit mangri ba adagi akhoi somrindo sangai to birama mangri ba musung dik abduction and kidnapping kariba motivum jawi ne ba dudi mi se lamam de laga mi se phara ga hale dudi aduna masu mana differentiate tawna ba action ama center na laptop ka ba ne ba aduga I center samte haptan jarumge center na karigumba masigi decision je hek lawraba adu tari crime tor mi sing su khra handar ka suppose handak sing ngarang se namdana sai kanona haiduni namdana BSF na command loksale ba ka phi ka pa iduda masi tawka da makhoi myam da hana nupi myam chu upai la ta ka nupa myam chu la makhoi ne ka hai kan da na khoi ne attack tor ko duna akhoi gi nupi myam su eba adu do khoi khut thabi de ba aduna noi tawka da noi na lam lam mai na khadoi ba noi divisive oi ba kai gi wangang ino India as a whole kalamamta di masih Manipur police CRPF khang dia loin of anywhere operate to bayai madu ya di hene moine smane command ma structure ma dhalong torok pase masih da atai du handar kani aduna security measures study decision yam tu long na ba DG ma'am se ira loi fo imphal fa ma loi than Okay, so aduna maro ina khoi gi lai ba Iran sigi reconciliation lakna ba gi damok da khoi gi economic development se yam mathau ta area am kha koi ri bane aduna azik reconciliation lakna ba damok da Manipur government as well as central government ki achaw thau da am khak lai ri at the same time Manipur gi praja gi apun ba gi unity am khak chu mathau ta have sine